Shakabla ko hermanos, utkapat kateng angkireli kakwa Dios, chirish lilok laksantil chakram, libarkwano kay chirilbal. Kanimak wal Dios, si kuangkat salisantil chushal, pantio shakuyatin Dios, kuangkuarin sa la santil templo, shkebala lok alatin jukwa. Habanan ni nau chikial kakwa Dios, naklakwalala kahol ne kechal, kresh kebala lokal. Ako isailep sa shol, Señor, sa lihong kamukain naknikilokoning. Utsak ulta lahat kumo ofrenda kakwa Dios, lilokoning klinap anumang sa lihong nalain. Nakatsama kateng angkil tsaku o kay salbala santil tsakra. Kila kwating kakwa Dios sa sumal kwe maka kwating libarkwano kwe sa irak angkil. Utsaktawak kwirula tenamit. Nimpat licencia ku Señor, naksalag aba Dios chukwabeh, kaholbeh santil musikeh. Amen. Kashorjorik sa liko, resh kebay sa ischol, hermano pastor. Sa ischol ehel chokakwi, hermano pastor. Arang ko ang kung liletra shkil. Karuna shkil liletra ko naran taka. Karuna shkili letra cuanta anas quieran, manequeril hermanos. Guarra te yesa comunil. Matkajesa comunil. Kajek nashye felicidades pastor. Matkajesa comunil. Kajek 1, 2, 3. Felicidades. أنا كشكو بيرمان وجشماك توتلكيان شقيق تازق كوشماك لكه سيج أولخيل شقاكوية باستور hermanos تاقيلي للأقرخ سانتيل شقرا أكشريل تنال lectura bíblica نمسيخ في الهرمان سالي pantalla جو كرام بجال مارينا رونا شكيكي شكران رينق تيريل لي باركوان لي نشجي سالي سانتيل هو ma kwa jal kuatin litin seraki ratin akili kakwa Dios. Hebreos 13, 15 al 19 ninjen akwan sa ero chishkunil tana shik amchakle Biblia chishkunil kwan le santilhu Nank atkreta la nakuan nakasta sa telepono chikuan ni santilhu bejal. Nakanaw nakratin li Dios. Libarkuan na sera ekeli santilhu. To atinak chirish el deber de un cristiano hacia el pastor. Lishk ángel lachpam anel. Rechan ruta keshlo alish pastor. Salisantil huain maraksali loklak chakra bain. Sali libro de Hebreos. Sali capítulo 13. Nashkut sa kachiku hermanos chankirunak to kwang krikineblak angel. Nashkut sa kachiku charuto to kwang charuta kileb lak angel di kwang gep sa kadyang. Nakakeretal nakeblak angel pejal di hermano pastor makwe bak aring. Pero kwang kebres ke bash lo ali likakwa Dios utske baratin likakwa Dios sa katyang. Nashtieli lok lakatin chikamain sali versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Kayechi ikreli kakwa. Karut kayechi reli kakwa nashye. Sali santil ho. Sali 15. Lishek amjak le Biblia kakchi. Kayechi ikreli kakwa Dios. Lishlo al. Y hacer bien de la ayuda mutua chan. Kapanuli chabil ten ang chikibil kim. Ayuda mutua naranasye. Kateng akim chikibil kim. Hana kung kag angel lao hermanos lakpabanel. Habanan o shipak bilinalep to atinakki. Juan salisantilhu. Lina atinak pili capítulo 13. Acordaos, obedeced y orad. Anto atinak pisali kung kamokain. Pero en cuanto atinak chiris acordaos chang. Naksa echol. Aniap tigit naksa kachol. Como yo goche atinak chirish li hermano pastor. Kilakli li Hebreos 13:7. Tosuk iyak chikish. 13:7. Sale santil hu tesik. Hebreos 13:7. Kamay na shieli lak santil chakra. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido resultado de su conducta e imita su fe. Chinak sa echole pastor chan. Abanam kamanta nashye sal ekchi bejal. Sal ekchi nashye chinak sa echole amol cheru. Pero anak pinael, de no pastor ha anak amol sa katyang. Chinak sa echole pastor chan. Anak hanep li neke atinak sa ekyang chan. Neke iserak iliratin li Dios. Abanant kakam shkush lang kil hermanos chan kiru nak sa kacholi pastor. Chan kiru nak sa kacholi amol pe. Shintzil chak waya kirish karun arak na el di acordaos chan chikamay. Shintawaran mantener en mente chan. Cuank sak aush. Cuank sak aush di pastor. Cuank sak aush na cuank hunsh mos li Dios sa katyang. Cuank sak aush. Uchintawak picha kiretalin na siya estar atento chan. Kanaw chan rukuan li pastor. Kanaw chan kirukuan kem. Utkuan kem sa kachol. Machihunil ko tagi nakamanoan hermanos. Machihunil ko tagi anak sa kachol ka pastor. Amshkush langkil. Nakanaw nakaan niki atinak rikin likyal. Panak li niki isirak yan ratin di Dios. Shkilakwi sali verso 7 shinje imita su fe. Tatyalak elaat. Tatakeli pastor. Han narak na elan. Hukanak. Yokoche atinak chirisha in pejal hermanos nak. Chinak sa echole pastor chan. Chinak sa kachol. Ebli pastor. Likuangkep sa kachang. Usrak nak sa lihona la in hermanos. Kag amshkush lang kili lilok lak atin na in. Ay makwa
yalkuatin lain utmakua yal si bambi sa hunak libro sino que si bambi salis santil chakram salis chakrap de Dios han shpen katare lawa akpabanel lishkam nasye obedeced chanchikamain Hebreos 13:17 Sixala Santilu Hebreos 13:17 Juanakwiaram peyal Yokesh rilbal Nashiechikamain obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Aankaw ayak nasye hermanos. Chinaksa echole pastor chan. Uchepa obedeced. Anchishkam chepable pastor chan y sujetados a ellos chan. Hay que cretal hermanos nakataw ko na kirail choleh. Aring kuang kung kachukwa como congregacionalmente ninge kuang kung kachukwa. Nakataw siya kirail choleh angeliru gochar ili pastor nakajerman na pastor. ¿Qué voy a hacer? Shintaw siya kuni siya akilal marak shintaw siya kun ray choleh. Utno ko chash patwal kateng rebe ya. Estamos sujetados a nuestro pastor. Entonces, aran nakakeretal naknasye, obedecer. Kapab, likarunasye. Mare karushye li pastor agye, mare ach ilangki nakshagobi. Habanan, mare cholok kila analem. Utarin nakakeretal nak. Chepap chan. Le pastor. Utaan neke yolek chirish li kajuam chan belang por sus almas. Nasachin chol hermanos nak nashjeli hermano pastor sa predicación na balsutak shkobi. A las 5 de la mañana, chan. Din shakap ki kwangil li casa pastoral, chan. Utnakil naka sakeu, chan. Jokin chitihok. Ani po chak ish jo chitihok. Lishmos li kagwa Dios. Chirish lishtenamit li Dios. Chikish lao. Unak pastor, hermanos, siempre nashkere talish. Ovejas, siempre naril. Lishtenamit liqaqwa Dios. Li pastor ni gaishye naking ano ko kulun jun su takse kult, hermanos, ni gaishye. Ash kulun li hermano. Ut ni gaishye qetal. Ut ni gaishnaw naking asho kulun. Entonces, neke yolek chirish li kajuam, li pastor. Hokanak nashchelis santil chakrab chkama inak. Obedeced a vuestros pastores. Masata bish paanong kilaan hermanos. Chanchanta
junchukwabej ni llenak sali templo ahí marak sali iglesia Nazareno papá Juanco junaki ya june aproximadamente tiye junaki 300 miembros. Jun pastor Juan 300 iralal shkahol ángel runak koshlak chirish. Masada vean. O kanak nashtia chicamen como quienes han de dar cuenta, chan, para que no lo hagas de alegría y no quejándose. Pastor Mahun Sotago Binak Naktashye. Ay hermano, achinin kuy. Shinlo. Los pastores están atentos de nuestras almas. Vishache hunak tijokre. Era pastor kwa hunak tijok. Anhona shikon. O kanak mo kunashkieta nak. Marak shinlu. Shintawak. O kanak nashkieliratin likakwa Dios kumani. No quejándose, mahon kwanekesh. Shkienak shelu shetawak. Porque eso no es provechoso, chan. Shpanakaan ko sata chan liratin likagwa Dios. Ana ali jokin shie valere. Lirosh Junchik ángel Falcao Nashye oral chanchikamain Hebreos 13:18. Orad por nosotros, chan, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Li apóstol Pablo, hermano, na balsut na shpats na totihok chirish. Que era retal sali Romanos 15:30, mara sali Primera Tesalonicenses 5:25. Nashkenak. Cheshtihok chiquish. A pesar de que Ana apóstol Pablo nashpatse tihok chirish matohota chirish mo sebli kago a Dios ano ko tihok chirish ninkenak nakabano hermanos nashat sakeu mareshak naksa choli pastor Mares Yereli Dios, ten alamos a Dios. Ninguém ahokan nakabano, kihokan antios Yereli Dios. Karuh enak to tihok chirishli pastor marejanko. ¿Cuánto tiempo nakachi hermanos? Ahora coche tihok chiquish. Hermanos, que tal chico main. Lishpen amchak linashke para que sea dada palabra en su boca. Y ni que cuaje igual para natauliman santilhuan chagat sali Efesio 6:19 chan. Renakta tak emang chantak shpanli Dios a tim sa sumal re hermanos será en qué liratin liqaco a Dios sakalcao hermanos yo creo que los pastores pasan 1 y 2
3 sermones o bosquejos. Yo qeb shaq jiban kilch bosquejo rech reli ratin li qaqwa Dios mo kuyalaq nekesh keta chikaman. Yo qeb jiban kil bosquejo te shkib te tsilish li ratin li qaqwa Dios. Ko sata sera ankil li ratin li qaqwa Dios. Jun bosquejo hermano ta dumsi jun kutan rikin chimukota jalo ta chapshkam kutan chimukota jalo mare toxsa rosh kutan o kanak nasche chikamain nak renak ta ekli atin sa sumare mare kwan junak rajere ilok chakre Efesios 6:19 Reina king ataka. Yat kakiya chikama anak yoko shiebalo ya mareng mukyalta marichakesh. Una kere kwansh Biblia ekchi Efesios 6:19. Chestijo kakich kishlain. Chanle apóstol Pablo. Renak takek li atin sa istumagpe. O kanak angel iruto tihok chirish li pastor. Renak takek li atin sa istumalire. O kanak winak to tihok chirish. Para que el Señor abra puerta para predicar el Evangelio. Renak telip eli Dios. Renak teisera iratin liqaqwa Dios. Colosenses 4:3-4. Nashyenak. Chishtihok chikvish. Renak chiteek tashaklibe. Marak chiteek liram. Ebli tenamit renak terapi ratin liqaqwa Dios. Anita chik tashik chikyok ratin liqaqwa Dios hermanos. Anebli pastores. O kanak takak tal hermanos tak angeliru. Angel irunak to tihok chirishep lika hermano pastor. Nawal sut na siya hermano pastor lain chak kinkinak kichan nin kyaherchan nin uli railal nin kyabakchan nin kwaakchan nin hilang ut likarune kikulaysh nin kulak kilayen chan ut sakatyalan hermanos. Los pastores no son ángeles. Hanep yatib elejeb aquí. Un chic nasye para que la palabra corra rápidamente. Renak li ratin li kaqwa Dios humpa yokchi masing sa kachang. Segunda Tesalonicenses 3:1 nasye. Por los demás hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como la fuente entre vosotros. Chestijo akichan, renak li ratin li Dios humpachan, humpata anumek sa siyangkep li tenamit. Hukanak. Hermanos, Angel Ruto Tihok Chirishep, de hermano pastor. Kunelik tashak kuangkep sa kachol.
Kunelik ta shaktak te nak sa kachol. Kamash kakiretal uship chitemash katoch. Ut angel iruta kapanuan. Kung imagina ka ano hermanos, angel iruta katikip. Kama shinje to ko kumpat shinje nak li Kristo changkin akshyola chika se kamlao. Ko choko ta chikroy benkin nak chola chikon sutak. Shyola chika sa kam. Anak siya tupawan, mo ko se 24 de diciembre ta shyola li Kristo. Shyola li Kristo sa lakwam nak siya tupawan. O kanak kishyola li Kristo sa lakwam nak siya tupawan angel iruta kapanu lik angelain. Choshaklik hermanos. Nakoy benik kuy akep li mayordom nakte shokchak kuy aklisi utesh kanabaran chokre li hermano pastor ut chokre li sumatin. Kapanuk sa akong komonil ain li rosh din alep shinje. Magwan sa kachol karuli rosh din alep shinje. Cheshtiho kachang chirish que tiene que geocratin de Dios. Hermano pastor, le invito que tome asiento toda la congregacional. Vamos a orar por tu vida. También su amada esposa. Shaklin Kesh la es congregación. Shaklin Kesh. Chihunil de congregación ta Shakli. Totihok chirishli hermano pastor. Lishmos de Dios. ¿Cuál rani que escule pastor hermanos? De que establi raíz olej de que yabak. De que toche sash angelica con Dios. Anak nashki akwi sa akun ratin li Dios nashki. Lahtsamo ko naisik tali tohkwan chirish. Naisik malikwan chi ubeh. Naisik malak kamolbe haan naisik laktsa. Renak taluktak. O kanak li pastor chishkunil na shkol. Chotihok hermanos. Kakwa Dios si kuangkat salisantil choshal. Timpat la santil ka ba, Señor, salihong kamokain, tin Dios. Kung la santil chakra shakireta la tinjukwa, kung sholo bangkil ka na alem. Habanan, mukudyareta nakta kakireta la tin Dios. Mukureta naktyakakita nume ka tin Dios. Angel panirunak takapanu. Aring lamos, Señor, hermano pastor tránsito cal, rochupen sumatin, hermana Olga tin Dios. Nakakilis yu amatin Dios. Lao como ovejas. Oh Dios, gotihok chanchal kachola tinchukwa. Renak chateng ay lailamos at tin Dios. Chepabakle pastor chansala santil chakra.
Chinak saech ole pastor chan sala santil chakram utchechtihok chirish chanatin Dios. Lahat nakat na hukreli ram li huhuk machochish panong kil Señor. Kuimahiatin chukwa sa honalain natin Dios. Nakchikatikip tasyak panong kil li kanghelain. Kung cosas ning kileb li pastor. Eblamos atin Dios. Nashkiaki sala santil chakram naklaat chat sikokep iru. Uthokanak nike kulunarin sa katyang serak ang kila kuatin. Maring anak kanaweb irilip alatin Dios. Marena ko paltola o chiril paleb lamos, Señor. Pero chakuy chasar chikamak ako a Dios. Señor, chateng ali congregación chistav al rula, santil chakrab lina el chistumare lamos. Sakatya latin Dios, nashkesala santil chakrab. Nak angel ruto tiho kre nak tate limang li puerta serak ang kila kuatin. Utre nak ta shik la santil chakrap jalak chipan atin Dios. Chakosoptes ako a Dios lamos. Asal kaulik angel kuan sa shipe na banan. Chateng ako a Dios. Di hermano pastor tránsito. Mahunsut pilom kako a Dios naktishkierach nak shinlub spanong kilik angel. Sapash chol spanong kilik angel kako a Dios. Nakoklapan chol spanong kilak angel. Kapanan chak emas kagilal kako a Dios. Nakotihok chaku Señor. Sespelamos utisumatin. Chateng akebak bilis kokal kako a Dios. Ho naknasera ike kako a Dios. Naknashkanabeb chaklish kokal. Utnachal chakilbala o arin. Salik alibal papa kako a Dios. Ano silal hulak lagok sa spene liralal shkahol. Hanain nakatsama chaku Señor nakakanap lamos sa shkila ko rochpen li sumatin. Chakwilak keka ko a Dios. Maring ano ko el uting ano ko ok. Chiril bale kulak. Abanan chikanaw tasyak ko a Dios tak angel ruto tihok. Utchenak sa kacho lamos. Uchikapabe baki atin Dios. Chakusok te siep kakwa Dios. Rits aman chaku kakwa. Tashkawal hakwalali kakwa Jesus. Nagotihok chaku. Amen. Amen. Los hermanos, hay que conocer saliko rey saish ole lika pastor. Longkesh le hermano pastor narune ke shilang. Anak kuang hunli li raok ta kabano. Dingenaks kay amjak ayat kaklish matan di hermano pastor. Marak saish olep di pastor. Sa lihonal lain, takakanap kung lihonal, resh panong kilik angel lain. Kama chokuy siya pa sali. Ratin li kagwa Dios nak angel root ta enak sa kachole ka pastor.
Abanan, top ichan krikin libich nashe, Dios bendice al dador alegre. Hermano Marcelino, na kuinin naktat nume akchakarin. Marcelino Kang. Dios bendice al dador alegre. Nakyoks pichankili, hermano Marcelino. Kyokosh kebash matan li pastor. Marajli hermana pastor. Chihunilko. Toch te choy numek hermano Marcelino usana kanumsi oshi aksut kay aksut labich. Spanach kiots akwanko sa lihonalay. Mashagobi. Usta oshi sut kay sut tanumsi labich. Toch te choy numek. Entonces, kabichak libich hermanos, Dios bendice al dador alegre. Yokochi numek. Chishke valish. Saish cholerano pastor. Bueno, hermanos, Yokochi Raminquil, Utmandioshak Kirel, hermano, no es que el Jonal, ni Jerak Tat Ekan, Chaktat Kwaklik Chak.